Annyeonghaseyo, predstavljam ti prvi video na kanalu Korejski jezik, kako da tvoje ime napišeš na korejskom pismu koje se zove Hangul. Ovdje je kratak prikaz toga kako bismo srpsku ćirilicu transkribovali na korejski Hangul. Korejski Hangul piše se u kvadratićima. Slovo po slovo. Prvo stoji suglasnik, zatim samoglasnik. CVC je consonant, vowel, consonant. To jest suglasnik, samoglasnik, suglasnik. Također možemo imati suglasnik, samoglasnik, suglasnik. Ili čak dupli suglasnik, samoglasnik, dva suglasnika. Tako da je maksimum slova koje mogu stati u jedan kvadratić 5. Ovdje imamo 5 najčešćih srpskih muških imena i 5 najčešćih srpskih ženskih imena. Počet ćemo od Aleksandar. Aleksandar. Ovaj kružić ovdje služi da A kao samoglasnik ne bi bilo samo. L je duplo zato da bi nam dalo zvuk L. Aleksandar. L ovo, ako bi prešlo gore u slučaju da još jedan kružić imamo ovdje ispred E, bilo bi R. Tako da mora da bude Alek sa duplim L, Sandar. I ispod R stoji ova ravna crta, koja je zvuk E. Stefan. U korejskom jeziku zvuk F ne postoji. I stoga se menja sa P. Biće Stepan. Marko će biti Marko. Jovan će biti Jovan. Nikola će biti Nikola. Opet imamo duplo L. Ana će biti Ana. Jelena će biti Jelena. I ovdje imamo primjer toga kako je E postalo je. To jest E je postalo je. Tako što smo dodali ovu horizontalnu crticu. Na bilo koji samoglasnik, ako dodamo jednu takvu crticu, dobit ćemo taj samoglasnik i J. Recimo ovdje da dodamo još jednu crticu, bilo bi Anja. Marija će biti Marija. Milica, Milica. Najbliži zvuk našem C je ovaj Č. Katarina će biti Katarina. J se dobija tako što bilo kom samoglasniku dodamo horizontalnu crtu. Također glasi i za Lj i Nj, ali i S. Ovdje S stoji uz S, ali i uz Š. Ako posle S sledi I ili neki samoglasnik sa J, bit će Š. Recimo Nataša će da bude Nataša. Lj će biti Lja, recimo Li, Lja, Ljilja. Ne možemo na I da stavimo jedno J, nažalost. A Nj, recimo primjer, evo ga za Anja. Kratak rezime. J se dobija tako što bilo kom samoglasniku dodamo horizontalnu crtu. Također glasi i za L, Lj i Nj, ali i S koji se menjaju ako na samoglasnik koji sledi dodamo J. L dobijamo ako je L dole ili duplo, a R ako je gore. Probajte da izgovorite ova imena. Vladimir ili Vladimir i Maša ili Maša. Pokušajte vaše ime da napišete korejskim pismom i slobodno mi pošaljite kako bih videla ako ste slučajno napravili neku grešku da se ta greška ispravi. Annyeonghi keseyo!